ngicela abazali baba insizwa egameni likaJesu. Amen. Mhlambe-ke asimone ngokubagcwele ukuthi asivumele ukuthi sihlangane ngaloluhlobo engekho umuntu onento emqondweni yokuhlakanipha kwakhe, kodwa sidinga ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Amen. Mhlawumbe-ke kwasibulala noma kusibulele kakhulu ukuthi sisebenzise ingqondo yethu kunokuthi sisebenzise wakhe ukuze sikwazi ukubona izinto ngendlela eyahlukile kunalezi ndlela esibona ngayo. Amen. Umuntu nomuntu kebangcwele unento kuye. Umuntu nje nomuntu unento kuye eye imtshele ubungcono bakhe nombanje. La uze khona ubona khona ukuthi leyo nto esuke ikutshela ubungcono ukuthi ungcono kangakanani nomuntu. Uyobona mzukwane kushumayela umuntu phambi kwakho, kanti umshumayeli uqale wakhe izinto zakho ngaye. Kusho ukuthi uyazibona ukuthi ungcono kangakanani kunaye. Ngokujwayelekile nje baze bathi abanye wayigeja ipenalty. Into eyenza usho leyo nto usubone uhleli phasi indlela abantu uzophuma ngayo wena, hayi uNkulunkulu. Uyabona? Bese uthi wayigeja ipenalty, kusho ukuthi ube bekuwena bowuzoshaya kanje. Ube bekuNkulunkulu-ke ubezokwenza kanjani? Uma sikhumbula kahle wethu, akekho umuntu oye athi maye umshumayeli akujwayelekile. Mhlawumbe bakhona akujwayelekile ukuthi umshumayeli makhona ozoshumayela athandaze, ethandazela umshumayeli ozoshumayela phambi kwakhe. Akujwayelekile. Ukube bekuyinto ebesingayithanda leyo beyosenza leyo nto, simgijime ngebanga elide noNkulunkulu, sikwazi ukufunda senzele omunye umuntu, simthandazele Nkosi. Ingqondo yakhe asifunda ukuzwa yena, sizela nje sizozwa wena. Ake ngitshele ngamzawethu ukuthi singathi sidla kanti sizolalela indoda. Yabona i-waste leyo nto, ukuthi nje ngavele ngisuke ngifuthe usuku lapho ngiyolalela umuntu nje emphambi kwami ekhuluma aze aqede. Ingqondo yami ithi siya kuNkulunkulu. Why mase sifike kuNkulunkulu futhi sibe nezinto esithi manje kwebhola bengizothi ukuthi asiyanga kuNkulunkulu, siyaphi ebantwini. Futhi manje sithi washaya usibani bani, uyoshaya nini uNkulunkulu? Amen. Ezinye zezinto-ke lezi ngamzakwethu uNkulunkulu azosiza ngazo, nanokuthi-ke asikwazi ukukhuzana thina uma sizwa into engeyona uNkulunkulu. Ukhona umzalwane engangimthanda kakhulu, wayethi bangabe kukhulunywa ngento engamthinta uNkulunkulu ngangimuzwa ngoba wayengenza umuzwa. Nekwakhulunywa into nje bethi bambuza ukuthi uthini wena, avela ngaphendula. Ngimbona ukuthi uyalimala, ulinyazwa yinkulumo ekhulunywayo. Uyabona ukuthi ayimusi ebuNkulunkulweni futhi ayimkhulisi ngalutho. Onokuthi imkhulise iyamshonisa ezansi. Yabona? So izinto ezinjalo-ke zifuna uNkulunkulu simgade, ngoba
sifuna uNkulunkulu kakhulu siyesizile ukudla 21 days utshothi egcineni kosuku sisuke singazi ukuthi sifunani sisuke sizila ngenxa yebandla ukuthi ibandla lasibandleni lethu lithi 21 days fasting and prayer but leyo nto leyo siyenze sichitha isikhathi siyenze phela inyanga siphinde futhi siqale phansi kusuke kufana ukuthi asake senze lutho ngoba isuke ingekho into osuke uthi uNkulunkulu mawuhlala 21 days ucabanga ukuthi ungahlala 21 days uNkulunkulu ethulile for 21 days engasho lutho ikhona into kulasuke ikhuluma maye ngakhuluma ukuthi usho asizwa ke yabona ngabe ukuthi asithathe namabhayibheli before singene nodabeni lethu simbonge nje uNkulunkulu kakhulu 126 Genesis 126 mhlawumbe khona ozongifundela nje ngoba sizoxoxa ngani zakwethu bazalwane sizoxoxa la asizoshumayela sizoxoxa but ibalulekile kakhulu sizoxoxa la sinobaba angithi niyazi ukuthi sinobaba sinezizwa uyabona khona abantu phakathi kwethu abaqale kahle bagcina kahle khona abaqale kahle baze baphetha kahle nezwe ngoba kuyenzeka njengoba ukuthi ngime la ngifundisa insizwa ukuthi asiziphathe kanjani kanti insizwa libami mina ngahluleka understand kunezinto engeke ngikwazi ukungena ngithule kuzo kakhulu kaloku insizwa ungehlule ngenxa ke kamoya ngcwele nangenxa yezwi likaNkulunkulu angenza umuntu ngiyifundise into izinto ofika naye ezazi uyena umoya oyifundisayo kodwa inyama yami ayiyazi bese kuba khona ke abantu esikhona abakhona phakathi kwethu esizocela futhi noma sihleli phansi nje sikhulume siyakhuluma namhlanje ifuna siphume ingqondo yethu la yabona ungathi konke kwehlulile ngoba ezinye izinto sifundisa ngeBhayibheli mase kufika enyameni umuntu iBhayibheli sesenjani lingekho uyabona kufanele manje siqonde into nje sengesikhuluma izinto engensizwa njengomfana ukuthi umfana noma indoda yabona khona indoda onomfana bese kuba khona insizwa kube khona ubaba yabona nawe lezo zinto lezo sesingasazikhuluma ngezwi sesizikhuluma nje ukuthi awubakungathi wayihlalela nje waleminyaka engaka wawuphila kanjani ngoba phela impilo yethu yamanje ithi asenze ukuthi masikholwa ayindaba ngesikhathi ungakakholwa ungakwenzi ukuthi wakwenza manje sewukholwa fanele siyichaze lento naba nabafowethu abanye omjoka mhlawumbe bakhona phakathi kwethu ukuthi ke ekukholweni kwabo bathebe ukukholwa uNkulunkulu basiza ke bahlala njengensizwa bahlala insizweni ukuze kube yilo sesikhathi yabona mhlawumbe uma bengasicazela ukuthi yini babambe ukuthi bakwazi ukuhlala babe zinsizwa inyama yabo ingabasholi yabona ngoba bakhona bathi hey iyamhlula yini enze ayenzile umjoka ukuze kuhlaleke kuze kube lesikhathi sinoba kuzulu phakathi kwethu esokuba babeshaya induku inkosi yababamba yazaza abantu phakathi bahlale ekholweni bayakholwa njengamanje uJesu basizile kanje khona abanye abadele bathi yazi mina ngaqala endukwini ayi kodwa sengiyakholwa nje kodwa izono zami sezingana seziningi abachazi bawuthi wenzeni uJesu ekuthina nje abantu lekhona amantombazane sizalisa ingane zabantu nangu seyakholwa manje ithini into esaza isingane zabantu kodwa nangu sesikholwa uthini uNkulunkulu ziningi izinto ke singakhuluma sengizizwa ngihlobene nesono uzipho uvaliwe iyagcina leyanto uzipho uvaliwe ngoba mayikhuluma esontweni yabona uzipho njani bangcwele uvaliwe kodwa zikhona izinto ezingesikwazi ukushona nazo phansi masingalandela sibuze cha uzipho uvaliwe ngempela ndoda yabona zikhona izinto uthi ngiyakwazi ukuzishobela naye ePulpit azishe enhlambulukweni angithi omunye umuntu ibona lezi zinto kodwa masingaxoxa manje ukuthi uNkulunkulu angasisiza kanjani kulezi zinto siphume kuzo Genesis 1 verse 26 Genesis 1 verse 26 uNkulunkulu wathi masenze abantu umfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nenyoni zezulu nezinkomo
nomhlaba wonke nezilwanyana zonke Yeah. ezinabuzela emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu. Manje-ke baba, ngifuna leyo ndawo. Ngoba lapha ngehla kuthiwa uNkulunkulu wenze njani? Wathi masenze Abantu. akasho ukuthi umuntu uthi abantu kodwa mase edala udalani yizo le nawe uma edala uNkulunkulu bafethu edala umuntu kuvela uAdam angithi kunjani makuvela uAdam kusho ukuthi kwavela indoda ivele endodeni ineshow bafethu ukuthi uNkulunkulu kwavela indoda ivele endodeni uyayibona washa umthetho uNkulunkulu uAdam ukuthi Adam uphilwa kanje ngoba angizolula abafethu ngoba isikhathi sifushane wamtshela ngoba emdala wamnikeza yonke imithetho amnikeza yona ukuthi ke indoda ke Adam indoda iphila kanje iphile kanje kusho ke ekumfundiseni kwami ngoba uNkulunkulu wayezakha yena kubani uAdam impilo ke yokuba uAdam afane noNkulunkulu yamehlula yena hayi uNkulunkulu uyena owahluleka uAdam ehlulwa impilo uNkulunkulu amfundise yona nezwe le kusho ukuthi ke uAdam uvele kubani uNkulunkulu so ke kusho ukuthi indoda Adam izalwa uNkulunkulu inemithetho kaNkulunkulu kuyo ilazi kahle iqiniso Adam wayelazi kahle iqiniso likaNkulunkulu. Now nansi into ke engifisa bafethu ukuthi siyibuke ukuthi uma njengoba manje sizelwe uKristu sifuze bani thina siyambona ubaba nomama uyabona angithi sizalwa ngokwemvelo yethu safaniswa nobaba nobani nombani nje uma esathi ayazafana ngathi bani ingane sayida ifana noma nobani kusho ukuthi ifana nomuntu ephume kuye right uNkulunkulu ke wasethemba ke bafethu njengobaba noma njengeinsizwa uqala wathemba ubaba mhlawumbe singaqala lapho ukuthi ubaba njengoba uvela insizwa ke wamethemba ubaba ukuthi uma ezele ingane la ekhaya uzoyifundisa ngomthetho kabantu kaNkulunkulu sifeyile ke thina babuzo ekutheni ingane zethu sinazifundisa ngomthetho kaNkulunkulu ingane zethu sizifundisa ngokusoka uzuyabona mfana wami la ekhaya uyabona umbona lo uyisoko ufuze bani ufuze ukhulu wakho angithi ngetho njengoba izelo kanjalo lengane ihamba nomoya kayise ngoba uyise ufaka umthetho kuyona ukuthi la ekhaya siphila impilo yani yokusoka kwazalwa ke ingane ifuza abantu uyise wathi amfuze bani uyise umthetho kayiseke wamhlula ngendlela efine lo kodwa wona umthetho uAdam ufuze bani ubabwazi right uma uzulu ke mase izele ingane nansi ingane laba uzulu ke bazalwane uyifundise ngani ngokubhema insangu wayifunda ngoba phela mebhema insangu baba uzulu ingane izoba njalo exactly iba njalo nje iba ile yonto ingane okumtshali okade weyiyo right ithi iBhayibheli uNkulunkulu wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe ukuthi amenze njani amfuze nathi ngokunjalo njengoba sikhoyo njengabazalwane sifisa ukufana nobani bancane noNkulunkulu yini esifeyisayo ke ukuthi sifane noNkulunkulu yini lento mina kade uhlabelela mfowethu la kamnandi angithi wamukela uJesu njalo uma ufakaza ubonga uNkulunkulu ukuthi uma uJesu ebonakaliswa thina sonjalo sifana naye noma uthi wena obone mina ubone bani mayingavela uKristu ebuka wena naye niyafana yini nenza ningafani ukube uveza uKristu every day ebantwini uthi abantu ababe right kanti wena ukho right niyabona umngozi bafethu ukuthi sitshela abantu izinto njengobaba sithi ngoba sikhuluma ekubabeni basekukholweni sikhuluma ekubabeni basemvelweni baba ukuthi imvelo yethu ifuna indlela esamba ngayo ingane esibukayo singakakhulumi if ithande noma ithande impilo esinjani esiphilayo angithi bazalwane
sikhuluma ngani ngemvelo babuso uma kuthiwa mhlawumbe baba mpolisi ngomlungu asakala uma kuthiwa uyathetha ekhaya uthetha isingane uthetha isingane phambi kwengane ingane izofunda ukuthi uma wenza kanjani nokho ungangatshela ukuthi uma uyathethiswa kodwa ispirit esikuwe izothi mayikhula ingane ikhule ngomoya ukuthi uma wenza kanjani uyathethiswa ukuthi kunezinto ezibalekile futhi sizibalekele ebudodeni bethu yabona noma ebabeni bethu kunezinto efanele sizibalekele baba siyabingelela bakhwela ngokuphila fanele nezinto efanele sizibalekele ukuze sikwazi ukufana noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu mayengehla ezulwini ethi uNkulunkulu wenza thina ngumfanisi wayo simfuna athi uyafika athi hayi akubona la bona ngabenza kodwa hayi mina ngingangatshela uyabona siyashumayela siyavakaza sinemizi sihlele emakhaya ngisahlambe sizensizwe sinemizi sihlele emakhaya kodwa impilo esiphilayo ayisho ukuthi sifana nobani noNkulunkulu na uNkulunkulu ufuna umuntu ofana nobani naye so fanele kanjani noNkulunkulu uma singaziyisi ezintweni zikaNkulunkulu ezizosenza sifane naye yini enza umuntu afane noNkulunkulu ukuphila hayi impilo engcwele nje kuphela kodwa ukwenza lento uNkulunkulu ayifuna okuyintando yakhe baba ubani othandayo nakuthina bafethu njengayikhuluma nje ngathi ubani othanda asikhuluma iqiniso phambi kaMoya Ngcwele ubani othanda ukuzilukudla akekho ukangaphi ujwayela ukuthi ake ngisithele ngishiya unkosikazi ekhaya ngiyohlala nobani noNkulunkulu ngiyofunda ukuthi impilo kaNkulunkulu injani for 3 days nje baba hayi 20 days ngiyakubona ukuzila ukudla mhlele ekhaya bafutha ngesithandazeli asileni ukudla siyibanda no hayi leyo uNkulunkulu ufuna indoda efana naye ezobuya ibuyizo lale mthetho angithi ubona umfana wakho ndabe sithi ubuya azosukujela kwena umbrasikana ukubona uyazi ubefunani ufuna ukuzwa lento ekubaba uyabona angithi uyajabula mangabe ingane yakho isikuhlala kwena how much more God kusho uNkulunkulu akanazi ingane akanawo umuntu ofana naye ngoba bonke abantu besebazele bamenze njani bayamhlubuka bahambe bathi bayoshumayela ngitsheleni ke ngani zakwethu ukuthi ngoba akujwayele kuba abantu besifazane abajwayele ukushumayela kuba amadoda sizoshumayela sithini ebantwini singenayo imessage kaNkulunkulu ngoba imessage kaNkulunkulu akhona ufunda iBhayibheli no imessage kaNkulunkulu akhona ufunda iBhayibheli ufunda iBhayibheli ugcwala iBhayibheli la engqondweni bese uthi uzotshela abantu ukuthi uJesu uthini no imessage kaNkulunkulu ukuhlala noNkulunkulu akunikeza imessage athi uNkulunkulu hambe ebantwini uthi mhlawumbe manganifanele kuthela nje ngithi kusa namhlanje inkosi ithi kumina angihambi ngiyotshela umnumzane ukuthi agade ingozi ngoba labantu abathwele uyabo labantu abathwele bazo le moto eyidrayiva ingozi ifuna ugade umuntu osebenza kuyena 1 2 ugade labantu abathwele etaxini kusho uyabona ukuthi awunaso isikhathi sezinye izinto ngoba umuntu omsebenzelayo udinga athola imali yakhe ngithi nemoto eyidrayivayo ufuna uyinakekele angithi ngiyibona nabantu abathwele abantu bajahe kuphi emsebenzini manje mawunganakele mhlawumbe ngebafike kuphi usethi message yokuqala 2 mawuzwe Sunday uyoshumayela ebantwini mawuzwe ushumayela angithi ukhumbula ama verses ubani ukhumbula ama verses uwe angithi kuyenzeka mhlawumbe uqala uthandaza ukuthi inkosi icela unginikeze ukuthi kusasa ngiyothini asithi sonke esenza lokho manje uyashumayela namhlanje uhlala ukuva uyabona umuntu mangabe uyabona umuntu mangithi uyashumana manje ongasho hayi ngiyeza baba ngiyeza yabona kusho ukuthi umuntu ohleze prepared ukuthi uyashumayela yena unama verses enhlizweni kodwa ongenawo ama verses onezwi likaNkulunkulu uma uyashumayela ashawo ovalo aqalaze athi kodwa ngizothi ahambe ufuna ama verses ukuthi konje athi ukuthi uyafuna amahubo 18 Genesis 1 akuyena ubile ukuvala iBhayibheli tu awungithule konje kuze kwaphela nya inkosi bese ifika ithi hayi thetha ikunikele
uthi noma uthi ukuthi kodwa yiphi imessage engake angashumana ngayo yayinamandla hayi inkosi vele ozukhulume lento evela ezulwini uthi uba nesikhathi noNkulunkulu. uNkulunkulu akafuni umuntu ohlezi egcwalisa izinto azosikhuluma ebantwini. Ufuna uNkulunkulu ehlisa izinto azoziyisa ebantwini ngaleso sikhathi. Niyayibona lento bafethu, umuntu ke ofana noNkulunkulu ufuna uzikhuhle kuNkulunkulu. Hey, njalo ufuna uzenze njani? Uzikhuhle kuNkulunkulu, uzikhuhle. Yabona, angithi yabona amadoda ashadile ajwayele ukuzikhuhla emakhosikazi nawo, angithi basana kangcono. Inkosikazi wakho babudlamini, uma umdlamini kuyalazi iphunga lakho. Ngeke umgide bangisho ngomvala amehlo, umnikeze ibhantshi lababudlamini ulinde kuyena. Uyalezwa ukuthi ibhantshi lababudlamini, uyamazi babudlamini unuka kanjani. noNkulunkulu ke kufuna kwazi noma umazi nawe ukuthi uNkulunkulu mayenuka unuka kanjani. Angathi umuntu mayebuza ukuthi uNkulunkulu umuntu onjani, uthi uma ngicabange umuntu ongathi umlungu. Hayi awukamazi. Hayi awukamazi. Cabanga uNkulunkulu umlungu. Hey kodwa kwalokuthi kanjani indaba yakho noNkulunkulu. Funa umazi uNkulunkulu futhi usichazele ukuthi uma uhleli noNkulunkulu kwenzakalani. Achazele. Anganamanje bazalwane niyasaba abanye basaba ukuthandaza. Ukuthandaza kuthandazeka ngithi. Kanti umthandazo lela ukwazi ukuxoxa khona nobani. Angithi umthandazo hayi lokho esikuthandaza la endlini. Yebo babothi ungcwele sesikhona sipha siyabika nje. Uyabona? Kodwa isikhathi la uhlala khona noNkulunkulu nikuzikhuhlane nixoxa. Uyazi mina ngithathe isihlalo bakumithi. Mina ngiyacela. Hey, wafika ngixoxe la ngihlale naye. Hlale naye ngikhathi nembele. Sithe babili ehleli la isihlalo lapho ngihlale kwesami. Ngixoxe ngize ngihlule ukuxoxa. Ngize ngihluleke ukuxoxa. Hluleke kuphumula imengalwazi nami ngisho kuyena ngolimi lwakhe ngalazo sesizulwini. Ngisho kena sixoxe sikhuhlana ukuze ukuthi mase manginesibindi ngithi uyaphila egameni likaJesu. Ngisho into engiyaziyo hayi into engiyifanekisayo noma engiyifunde opastor bani television. Ngisho la kumina engikholwayo ukuthi bangithi uNkulunkulu uzokwenzela ukuthi manje ngakwenza anginandawo futhi ayingidingi lutho. Engani wena uyasaba ukuthi azele umuntu uzongasindi. Usabani? Usho ukuthi wena into ekwenza nje usaba ukuthi uzothi ngiyamleka izandla avela masindi. Kanti vele wena sokumbeka izandla. Kodwa uma umbeka izandla ngegama likaJesu idlulele ukuthi usinde noma sindawo nandawo uyena uNkulunkulu owaziyo. Angizabona. Uma unesibifuna ube nesibindi ngohlala noNkulunkulu. Unesibindi hey ngizodla amandla la njini ngiyabona. Niyabona manje nonke amandla usho ebuNkulunkulwini avela kwenza uNkulunkulu. Ubonga igcineni wahambisiwe bonke kaloku bonke ngisala endlini phinde uhambe uyobonga sonke inkosi awuthembekile baba uyazi nami bengibona bakuthi mathuye mina bengikwazi ukuyeza ukhona umuntu ongaqinqa abantu mawe phansi inkosi ungewena. Yayibona le yeah umandla kaNkulunkulu uzethemba umethemba uNkulunkulu odla kuwena uswe futhi uNkulunkulu la kuwena ukuthi mina ngenziwe umfanekiso kabani wakhe mfuze engani uNkulunkulu bazana ukwazi ukuthi athi akuthula amanzi angahambi kuvuleka isikhala. Awona uNkulunkulu amadoda akhulume emanzini kwavuleka ikhala emanzini anqamleqa. Asifani thina baba lo Paul. Yini ngihluke ngawo mina noPaul? Yini baba uzehluke ngayo Paul? Ngihluke ngani cha ngibuza ngihluke ngani mina noElisha? Ngihluke ngani Elisha? Ngihluke ngani yini sikuwe ngani? Mhlawumbe ngabe ngihluke ngokuthi wena wayehlala noNkulunkulu mina ngihlala noNkulunkulu. Mehlukile kodwa ngizona ngahlala noNkulunkulu. Hayi ngamtshela noEliya. Eliya nami ngenza. Ngisho ngigcweleni bazalwane. Engani wakunya amathambo wena enza amathambo ahlangana. Hey akuyona ingane ngalo webabukilisa. Alivalo phela iBhayibheli mathi iBhayibheli ikhuluma ingane wakho. Ushuthi bafanele le iBhayibheli engekho. Noma yindaba nje babuzulu angazi noma baphela bamaBhayibheli amatheology yena khona babuzulu le yanhle mfowethu ebhalwe eBhayibhelini yayingekho noma umfanekiso ikhona manje engani thina kubhaliwe ngathi kodwa sikhona lento engabhalwa ngathi nathi singayifeza singafanekisi thina opho sikhulume ngathi sithi hayi opho engani nathi sakhiwe ngomfanekiso kabani simfusile nathi Ngizona kwaqola lento simfuzile. Hey baba fowethu la kwaqola lento simfuzile uNkulunkulu engqondo nethu. Izinto athe uNkulunkulu asingazenzi siyofana naye uNkulunkulu. Bafowethu. Bafowethu
Nimadoda kaNkulunkulu thina sofeyila ke thina boba ngoba abafana bezemva kwethu bazogijima begijima babuzo begijima kanti ayikho ezansi uyabona bebone thina manje basibona ukuthi asiboni le kanti manje bayibona bona bagcwele ama-verses la ekhaya balikhomba ivesi bavele balikhuluma njengoba njani njalo thina simile la ngaphambili mhlawumbe into ezosiza ukuthi bakotele kuthina sinayo le ntigcwele ukuze nathi abantu esifazele bafane nobani bafane nani manje aningi mhlawumbe mina ngithi mina ngize ngibuze ngithi hawu bafethu ngiyaye ngibuze ngathi ukuthi ngoba sisala ezweni lebo izithi inenza mange ngibe ngihlonishwa iba nenkozo kamoya inkozo kamoya deliverance kesindi awukodwa kuzo sekumbuzo wabafethu kodwa akasekho umuntu nje onalento naye ngizothiwa baba bethe kwezikole yabo yabona bekuzatha lentaka hambe kahle kodwa osibena soba khona ayisekho lento bafethu egcwala ngoba ngisashumada njalo kithi sisayikhuluma ayisekho lento egcwalayo ukuthi nami ngifuna yabona ngifuna ukufana noNkulunkulu ngoba zuthule izinto khona ungakufuni ukulingana naye kodwa ukufana naye asefuna ufana naye baba into esifana siyifune leyo yona efana siyifune hayi ukulingana naye ngeke ulingane noNkulunkulu awusoze njengoba uyaphupha ephuphweni njasoze njengokuphupha yabo kodwa ukufana naye baba hayi ngeke bazalo singafana noNkulunkulu uma ukuthi uNkulunkulu unephupho elithize nathi singaba nalo iphupho elithize elinjengelakhe uNkulunkulu bafethu nasihamba khona noma yiphinda sishulwa yilezi zinto nje ukuthi asifuni ukuhlala noNkulunkulu sijaha ukuyosebenza engani nomuntu ofika la ebandleni bafethu noma kuliphi ibandla uthi engena nje esontweni ejaha ukwaziwa awufuni ukuthi kwaziwe uNkulunkulu ufuna kwaziwe wena koze kube nekwaziwa wena uNkulunkulu enjani engaziwa uNkulunkulu ufuna aziwe masingachitha isikhathi kube sihlangana kanje bafethu sithi semthandazo nje ukudla bafuna esikhuphuko sobhekana uNkulunkulu sohlala nenkosi kodwa kahle benjwala ukuhamba nalo ke uNkulunkulu lakhe lasho lalibona imanga bafethu imanga ngaphela ngenza ukuthi manje ngixoxela ngithi mina lakhe ukubona nje lalethi mali eshokanye nje niyanizo la ayibona izinto ezijulekayo lakhe ukuthi nje mhlambe ubaba uDube ngoba akekho yabo ubaba uDube nabo ubaba uDube kunezinto abazibonile ubaba uDube kodwa engibonayo mhlambe bangaze balala emangcwabeni lezi zinto bengazange nje bayivezele ebantwini lutho uNkulunkulu eyifikela kubona awayezifikele kubantu nje abanomzana kodwa abanomzana abanomzana engibathathe lamaphehla ngikubuka nawo ngambi intaba yazi bafethu into engajwayelekanga mangikubuka intaba ngihamba namakhehla kube uMdube kube umkhulu uGumede kube uNdlela la makhehla la wakhona sele ngiyabona ukuthi sisazangenayo nje sasisubuka intaba siyentabeni uvele kukhuphuka ifu lithi angikhamba manje bafethu lithi limela lasesikhuphule entabeni livele lefu kudumizo kushaya imbani baba ishaya imbani iklapha la sikhona iklapha uyabona ishaya mama iklapha la ebusweni bethu ngoba sithe uNkulunkulu sikulodakazela ishaya imbani iklapha ebusweni uvale amehlo sithele singabonani inhlobo singabonani ma ukuthi shawuvalo yakumula ngila wasumumoya washaya imbani kwanethi imvu eyayinetha la kuthina sodwa sithe zodwa ngo asithi kumkhulu khuluma la say asibaleke yabasala sabuya engabotha makunje phela ngeke kuluni afuneki nje imbali nje esabeka
uyabona so uNkulunkulu bafethu masimdinga siyamthola uyayibona present ukudla into engathandeki 2 akuthandeki ukufunda iBhayibheli mhlawumbe ukona ongizwa kahle iBhayibheli alithandeki bafethu ukuthi ulifunde yabona uma uzofunda iBhayibheli engathi ungafunda ichapter 1 ungabi ayifuni lento ufunda iBhayibheli ufunde nje yabona uzinike isikhathi kwenze ukuthi uyafunda vele ekhala amehlo abe akhala amehlo ayo ingembezi axhoba amehlo lokusula amehlo nje into eyenza lonto ke izwi likaNkulunkulu angithi usukulidla manje nje ubuka nje ungena lona nakwena isithi asifuni ufane noNkulunkulu ngoba uma ungafani noNkulunkulu lobhubha abantu ngeke bazalwane usathana imeli indaba akikho engama phambi kwakho ugcwele la umthandazo ugcwele izwi awungeke ungagcwala izwi nje bakuqiniza la kuwena ugcwala izwi likaNkulunkulu bese ugcwala umthandazo awungeke bazalwane uphinde uzikline njalo empilweni yakho uthi uhamba nje awunayo into ela emzimbeni wakho oyifihlile ngoba zikhona izinto ezinjalo ukuthi kunezinto umuntu azifihlayo empilweni yakhe ethi ayingeke ngiyikhulume ngele angithi uyayibona noma ngahlambuka kodwa le ayingeke ngiyikhulume le uyabona so lezo zinto ezinjalo zenza ke manje uNkulunkulu mayefuna ukuzifanisa nawe agcine engakwenzi 1 awungeke ufane nawo uNkulunkulu ngoba masidla izwi likaNkulunkulu silidla ngoba sifuna ukushumayeza abantu akulona lelo kodwa masifunda iBhayibheli sifunda iBhayibheli nje ngomoya ungena izwi likaNkulunkulu ukuthini noma ungakhuluma ungasakhulumanga ngevesi uthi nje sanibonani bafowethu akulona ivesi lela ngithi sanibonani nganza kwethu usanibonani uvele uphume la ungene kumlambo umlambo abona izono zakhe yabona ungasho lutho nje umlambo vele abona izono menga ngasanibonani vele kuphume la enye into engeyona le kade ngisho mina usanibonani uvele kuphumizwe lizokuhlapha kumlambo lihlapha yini yenza le yenziwa ukuthi ngigcwele uNkulunkulu uyayizwa ngincebe koze ngisho ngidlula nginamlambo ngidlula nje ngidlula endaweni dlula sanibonani ngidlule kuona kanti khona umuntu osifazane ngidlule eduze kwakhe uyakhuluma khona ngidlule eduze kwakhe nje ngivele nqamuka umoya kade gule nomoya ngivele ngidlule nje vele nqamuka umoya ayinothise nje kwasikwadlula umuntu eduze kwami ngezwa kimi ngigwazwa into kwanqamuka umoya eseqola abanye abantu engakutshele wena khona abantu leka mhlawumbe linga uyayizwa lento msungane eminyaka emithathu elandela athi hey nangu lo muntu owadlula ukuthi nginesifo somoya ngasinda angithi niyibona le ukugcwala ke noNkulunkulu ufane naye ungasuka amadoda amakhulu afundisa ngeBhayibheli ame phambi kwakho ashumayela zaqeda suma wena thola uNkulunkulu uthi kanti wangenza Frekar. Nalo. Ngithi nje. Angikaze beshumayela lapho. Mina ngishumayela ngithi nje izandla zami. Uphuma lento la kumina. Ayidingi ukuthi ngize ngenze yani. Angithi ngifana noNkulunkulu mina. Ngiyafana mangithi nje mina konke esenzakala. Kodwa uma sibuye sihlehla sibuye emakhaya ngadi. Sifika amakhosikazi nethu. Kuliwa. Nathi sithi fuseke. Emakhosikazi. Yabona uNkulunkulu akazathi fuseke kumuntu. Akazi kodwa mase sisho lento ke manje sesiyaphuma ke kwiposition kaNkulunkulu sesiba njengabantu kanti akufanele thina sibe njenga thina sifana nobaba ezulwini so izinto ezingenza ukuthi fanele siphaphele ngayo yonke indlela ngisho ukuncokola nje yabona angengifundisa abafowethu laba abancane lapha ethi ngithi mina uyabona insizwa kolwayo ayingcokoli ayingcweki nene yabona noma abethwa yini bafethu qinisile mase ukholwa nje ugcwele uNkulunkulu ngeke nje kwamba uthi nisikazana nomunye umfana kube nje nesikazana nomunye umfana usikazana nomunye umfana nje yini lento la uyayizwa kusho la kuwena kugcweleni ayigcwele izwi likaNkulunkulu ngoba lento efanele ngabe iyaphuma la kuwena kuphume into isho ukuthi awunaso isikhathi sikaNkulunkulu unesikhathi sani sokudlala uyabona ngeke umbona angeke ngibaphuza bafana
Hayibo, listen mama nendikinyane bakinyana bakusela kwa bezwana amandla ronke lamanje bana bazwana wona bana abazwana amandla bamizana bathalela phansi esondweni athi ake sifundeni Romans chapter 4 verse 1 ukuzwana amandla athi qedela ukuhlale phansi athandaze aphinde ahlale phansi omunye aphinde nomunye aveze kunani pomanhlangano umnyabe nokuthi lezi izinto engigcwele zona umuntu ukhuluma njengokuphuphuma kwani kwenhliziyo yakhe kusho izinto zenzayo yizona izinto ezikushoyo ukuthi yini ozifida ngayo uphuma leyo nto ke ozifida ngayo mawusifida ngoNkulunkulu noma uhleliphi yabona uhleliphi njengoba ntangakhona aphuma usomandla aphuma usomandla usomandla uhlala uNkulunkulu manje ke maye ngaphuma uNkulunkulu nabantu ophuma nini nizokwazi nini ukuthi uNkulunkulu uhlelekile. Amen. It shows. Everyone do what's in it. Anitamo, tell sithi ubhalelwe intombazana imessage. Ithi please call ulale kahle. Isho kwena manje. Usho intombazana. Ithi please call ulale kahle. Isho kwena man of God ogcwele uNkulunkulu. Yabona? Ubese uthwele. Angipha nje lizobulala uNkulunkulu kwena. Bese uthwele. Uyise uNkulunkulu nje. UNkulunkulu ine taste out, huh? Uvalela kancane. Yabo sithi uvalela nje la kwena. Sithi nje uyivalela kwena nje iganda le. Iganda. Njoba uvalela nje kusho ukuthi uyafuka bene. Uzowale khamselela. Uzobe ngathi udlalwa ngawe. Kanti kuwe wafukamela into enjani? Errong. Uzophuma imidlalo. Uzizwe sokugcona abafazi la emzimbeni. Usuthanda abantu besifazane. Why uthanda abantu besifazane? Ikhona into eyangena wanganaka. Wayicaba ukuthi nganani? Kanti nganani? Inkulu. Usuyisifebe. Ubufebe lobu uzokhipha manje kusasa nabo. Khiphe kusasa nabo. Angithi manje lokukhipha amathwani nga one by one. Angithapheli yabo. Kanti amathwani. Intezalwe ubhekile uyibona ukuthi nizomlimaza. Why ungayiphendulanga ngentombazane eyayithi please call ulale kahle. Uthi mntanami yini lento oyibhalela? Unamahlo. Amahlo la ukuthi uzoyiphoxa izohamba esontweni. Kusho kungcono ukuthi kungcono ukufa wena kunokuthi khamba intombazane esontweni. Ekupho right. Usinda wena ngithi. Kodwa manje ubona ukuthi kungcono wena usinde intombazane. Ufe wena ufeke. Oshuma ivangeli elimbi imizalwane uzafana nokuthi asabona siyabonga uNkulunkulu sihlukene solokugeleka kanti phakathi kuwena kuneliyanto yokufela engalapheli noma kunaliyanto ngathi ngenani kunaliyanto yolaka olungapheli into nento engena kuwe wena njengendoda kaNkulunkulu engena kuwe encane ucathi incane iyakhamseleka ngesikhathi uyithule iyazala ngithi mhlawumbe abantu abana ngonkosikazi bazoyizwa kahle lento unkosikazi nethi nambe emotweni yabona namba umnandi esathi umnandi kanje nceko kuleke niya driver uvele kuqhamuke intombazane imile stop ithi angithi driver mina bese ngishaye ukuthi angithi ngishaye ukuthi hayibo uyasela uthi no ngibonisa njani manje wena ungena kulona ubungayazi yazi nkosikazi ayifuneki ngisho okala kumzalwane ngumfundisi ngasiwa abantu kathawe mama namhlanje osiwa abantu la phakathi kumina bokuzuvele kucasuke yabona lento uqifi bawe yazi uqifi neyazi funde uqifi ukuthi ozoyisa unkolo walilimaza uhamba ngalo angisayida siyakhona yabo njengoba ngijika nje angisayida siyakhona ngithi angisayi sesizohamba kodwa enhlizweni yami
angisayi khonani manje baba lanhlizweni yami ulaka nokuthini nokuthuba alright ulaka uthini ukuthuba nazi igcwele lanhlizweni angisayi koyihlambulula ngalento wona ngicabanga nokusazi esilwa ngithi awu into encane siyahamba sifike shopra sithenga ukudla vele akusana ndaba bengiwabe sithi siyasipeyisa soma singayi bese ngiyodla nje ngoba ngenzela nkosikazi masiqeda nje siyabuya siyagodwa vele ngisekho kule nto besiyenza kodwa inhlizweni yami khonani ulaka dinwa thuba so lezi zinto ke mfethu amaqanda amangaka right njengoba mfethu siwafukamela sengiwafukamela ke namaqanda awu3 azozala right angithi ngisho uqinisa so lezi zinto manje ngizozikhipha kanjani lezi zinto zontathu enhlizweni yami ngoba ngizohlambuluka ibaba sangazi into oqala le engiphetha ngayo ngazi kanjani baba angazi nami nje ukuthi kanjani yazi ngizwa nje baba angazi kanjani ulana lona hayi angazi kanjani baba angazi kanjani awazi kanjani ngokuyazi ukuthi wenze njani ngaxabana nonkosikazi kwase kuba nje ukuze sisepule into enjani sisepule qaleni manje intangeni uma rayigcineni ukuthi kwenzeke ukuthi nokuthi izosisiza ngani usulimele awusezo ufana ke noNkulunkulu awungitshele umshumayela omaphambi wakho eshumayela kanti uhlubayele lezi zinto umshumayelo njani lo kusho umuntu nje wonke umuntu angashumayela phambi kwakho nanoma ubani nodakiwe umuntu ophuma ethaveni uhluke ngani umuntu ophuma ethaveni oshumayela phambi kwethu nomuntu olwa nomfazi wakhe ashumayela phambi kwethu yini mehluko kusho uyabona ukuthi siyaze sishumeza abantu abayidakela kungcono sika umuntu edakiwe ethaveni ngoba ukwahlulela kwakho kungcono kusobala kuyabonakala unokuthatha umuntu efaka uthayi nesudi umise phambi kwakho inkonzo imehlulile wona ungafani noNkulunkulu siyabona ukuthi iyasilimaza futhi yasiphoqa bafowethu na kanjani ukuthi asenze sure ukuthi uNkulunkulu indawo asibeke kuyo akathi mayefika uNkulunkulu ezofuna into zakhe kuthini azifice zinjani alright sisho baba ukuthi obaba ke babungani uNkulunkulu ukuthathile wakubeka ekhaya njengobaba angithi okunikeza ingane okunikeza unkosikazi right unkosikazi uyakwehlula right ukuhlulwa unkosikazi ekhaya kusho njengoba ekwehlula unkosikazi nezingane zakho right uNkulunkulu yena uyahluleka kuwe ahlule yini ukwenza uhluleke wena ekhaya lapho nonkosikazi wakho ngicabanga ingane ziyadaba ngithi yabotshana ziyafeba ngithi nomngakho nolaka uyeyisa phela ikonto njalo mhlawumbe naniyazi ingane zakho ziyazala ashadile kodwa wena uyashumayela iyakwenza iyakushintsha leyo nto wena ebuNkulunkulweni ukuthi uze ushintshe ebuNkulunkulweni ufana nesimo sakwakho engathi nje angithathi bahleka phela ubheka ingathi ziyazala kodwa zishadile awuye ukushumayela kwakhe bani ubheka ingathi ziyadakwa buka idakwa awuye ukushumayela kwakhe usungaze ushintshwe lezo zinto ukuthi abantu bathi umngaka awuyeke umngakhe bandla abehlaza umngaka ubuhlaza bomngaka kungenza ukuthi wena ushithe ebufaneni noNkulunkulu angizoyazi position yakho awumkhuzanga umngaka ukuthi uyabhedeza ingaze akukhuzanga ukuthi ziyataka uyabhedeza awushongo la ekhaya ukuthi ibhuluka liqoko awushongo la ekhaya ukuthi akufetho manje yini wasibeka icala ngento engekho ngoba i-judgment yabona mase kuya judge uNkulunkulu uzoma edonsa ifile lokuthi uphathe kanjani umuzi wakho athi uyabheka athi umngakho umtshenile 1 ingane zakho ayitshela 2 lo muzi wakathetha uphilo kanjani lo muzi and uyenzile lento okade uthi ayenziwa wena la ekhaya and njoba uthi asidakwa la ekhaya awudakwa yahlonishwa la ekhaya uyahlonipha yabona jonke lento mfethu kuma discharge uNkulunkulu uyabheka umafazi wakho uyakuthoda ayi right wena labantu bamele ukujajwa ngoba vele inkosi njani ibehlulile ekhona uNkulunkulu sengi nasebanjeni angani uNkulunkulu
ayikho into esingambuza yona sithi inkosi awumthenanga mina ukuthi akulala umuntu osifazane engashadiwe. Abathini uNkulunkulu angaze landa umngadi athi ngathi ngasho ngomngadi awukhumbuli ngifike esontweni endaweni ethize ngangikhona mina umlahla ngamthatha umlahla ngambeka kwamasho ngenzela laba abasekamasho izifelo zakamasho engani zonke insuku ngangibeka la ngishumayela awukhumbuli ukhona noma anzange ngikhulume mina ukuthi akulala umuntu osifazane engashadiwe ngasho uthi uyabheka wenze njani washo into uNkulunkulu athe yenze ufuna uyenze njengoba njani kunjani ukuze uphume ungathi uNkulunkulu eyikhuzile into nawe uthatha njani ukuyi ngoba uzojajwa kakhulu kunalo. Hayi bafuthu ngiqedile ukushumayela kumele sixoxeni ya ukuthi imizinto segada bafethu khona izinto ezizosenza uNkulunkulu athi esethembile wasibeka phambi kwabantu sehluleke abe sesijaja baloko labantu mhlambe engazi bona uzobenze njani ngoba kusho sihlulekile bathi iqiniso likaNkulunkulu alibe njengoba linjani into makuyesu uyesu no ungabuye ushite ngenxa yabantu ithi nje wena uNkulunkulu wathi mina ngifana naye. So umuntu ofana noNkulunkulu akayenzi into yayibona umuntu ofana noNkulunkulu akayenzi into right. Ngiyadile bafethu bengifuna nje ukuveza lo page ukuthi mawuhluleka ulwa ekhaya noma ulwa ake ngithi ekhaya noma esontweni futhi esontweni uNkulunkulu ubeke thina mfowethu mngani wasibeka ukuthi sibe ama leaders silide abantu uma kunezinto ezizosehlula phambi kwebandla kusho ibandla nalo lizonjani lizohluleka ungcono ibandla lihluleke manihluleke kodwa lingahluleki ngenxa yabantu yabo wena iphase yonke into eshiwo uNkulunkulu ukuze kuthi mawubuza intshebe lapha emuva uthi uyenze kanjani imjoke into enje angathi umjoke engani baba nawe uyayenza nje nayizo lento kusho ke ma umjoke seganwa eseba nomfazi umjoka ngathi ukhumbuthi njengoba ngiphethe umjoka ngomoya ubaba nasenyameni ngithi ngibona noma ngangasho mina ezinye izinto kumjoka kodwa uzozenza mase ngene emshadweni ngoba ufana noyise fana siqaphele lento ukuthi ingane ezisizele ezihlandla ngemva kwethu noma singasibuki ziyasibuka njengoba singaganiwe nje ziyabuka ukuthi ubaba umthitha kanjani umama uyabona msuka ligano na iye lokisho lithi yasimase mganiwe mina ngifuna ukufana nobaba uyabona kanti ayazi ukuthi ubaba emzini wakhe ukhahlela unini naye noma seyishada ithi kuwena mase sizojambula ukuthi baba ngangingazi ukuthi kaze umshado into ebheda kangaka uthi wena hawu umshado ubheda ngani mfana wami ithi wena hey baba uyazi ukuthi ngizoshidambula baba ngifuna ngishayile mina umkami vele ngamshaya ngeke usasho wena ukuthi imina lo mfana ufuze abantu ufuzuyise ngoba nawe indlela oshawuda ngayo kwakho ulwa nomfazi wakho ushawuda ngale ndlela ukuthi ulwa ngale ndlela ukuthi awazi ukuthi khona abantu abafana nawe mzukwane eseshada umfana uzoshada afane noyise ngoba nathi sifana nobani nobabwethu nengane esizizele zizofana nobani nathi engani ngifundise ngithi mina uma sizala ingane ngaphandle komshado njengoba sifundisa ukuthi ingane azingazali ngashadile ngithi ngoba lento ibhlungu sesisemshadweni ukuthi mase sisemshadweni thina siyakhala manje sikhaliswa izingane ezidakwa ejini nesishona amantombazana umthekhoza kanjani ingane yami manje enkona ejini ithefa ifa ijini yabheka ingamphendula kahle kabi into engakudida lithi ungamadinga ba ngicela ukuze ubaba waqala hey babuzu uvela udala ngamdakweji ithi hayi indlela yakho indlela yabona inkosi kwenzani baba iyakuzisa ukuthi inhlungu wayisuyisho enjani yabona nje seriously yonke into yenzayo inkosi yereversa ilethi njengoba njalo kwena kusho mawubhede ebusheni bakho uzobheda nasebudaleni bakho yabona noma ubhedanga wena ebudaleni kodwa ikhona ezovela
ewumbhedo wakho kusho o Trevor njengoba bephila impilo yobunsizwa njengamanje ngithi ayibaphila impilo yobunsizwa uzibanze kanjani uTrevor maye kuthi kanti uthi usibuvale ndulana nabantomazane efishela thina endle esulumlomo maye seshadile uyazoba le kade yenza naye esulumlomo kuzokwenzeka ukuthembeka kwakhe njengamanje maye seshadile kufanele enze into ayenze manje ukuze angayiboni maye seshadile phela uNkulunkulu onjani bazalwane ukhokha 100% futhi yonke into ayitshala uNkulunkulu uyibuyisa njengoba injani uNkulunkulu wena ngikhuluma ngayo ngibale bafethu uqede hayi uqedile kodwa ke uNkulunkulu asisize sifane naye sifana naye ungarobhi inkonzo manje ngoba mawurobha uziroba wena zirobe wena kodwa ekugcineni bafethu sifuna abantu abazothi mase singasekho emhlabeni hawu madoda lethu babuzo sesitotobeze sitawuyayinge nje ayasifunda futhi sitawuyayinge nje asifunda funa mzala abantu bemva ukuthi babuzo abazoqinisa ngevangeli beliphila beyilo nempilo nje yomuntu abe yiyo ngisho ekhaya ube impilo awubophile into yobophe nje uyebo kube uyebo cha kube cha John vangeli John othandaza siyabonga baba egameni lika Jesu izwi lakho linamandla liphilile liphelele kakhulu uyakhuluma ngalo uyadala ngalo uNkulunkulu impela thatha udumo Nkosi lukufanele nabo baba nazi insizwa nabathini egameni lika Jesu sidinga wena uNkulunkulu wethu ongcwele ekhambeni kwethu nasekukholweni kwethu sifundisa amazwi akho sifundisa izwi lakho nokuliphila ukulenza egameni lika Kristu Jesu phakeme kakhulu uyaphila unamandla uhlule kwenza izinto ezinkulu ezimangalisayo phakama somandla phakama egameni lika Kristu Jesu bongo lubatshazwe ngegama lika Jesu Kristu ophilayo namandla amen